Skont rapporti fil-mezzi tax-xandir huwa Chief of Staff tal-Ministru Manuel Mallija Silvio Scerri, il-persuna wara d-deċiżjoni tal-Pulizija li titħassar l-attività tal-boxing li kienet organizzata nhar il-ġimgħa u li fija kien sejħu sem l-Iskoċċi Scott Dixon. L-attività tal-boxing li kellha ssir fil-Furjana tħassret sija biss qabel ma kellha tibda wara li kollox kien lest u kienu mbijaw mal-1500 biljett. L-istess rapporti jgħidu li dan l-aġir li skont Dixon wieħed li qatt mara bħalu fl-Unjoni Ewropea twettaq b'ordni ta' Silvio Scerri minħabba konflitt personali li kellu ma' Dixon innifsu. Iżda b'reazzjoni għal dan il-Ministru Manuel Mallija għalhekk. Jiena nista' nassigurak li ma kien hemm l-ebda bażi u dan huwa kompletament infondat. Minkejja din l-istqarrija tal-Ministru, skont l-istess rapporti Silvio Scerri kellu jitressaq il-qorti b'akkuża ta' vjolenza domestika fuq l-eks sieħba tiegħu li allegatament daħlet f'relazzjoni mal-boxer Skoċċiż. Fil-fatt dawn kienu l-ewwel kummenti tal-boxer Skoċċiż u l-organizzatur Ebner Abela wara li tħassritilhom din l-attività. So no matter what we were doing that day, it just wasn't going to happen. So obviously came from a higher power, which it's just one thing after the other for me. Now, please bear in mind that I was just a coordinator. So why does everybody have to suffer because somebody has a personal vendetta against me? It's just not fair. Kien hemm xi ħaġa, għax ġast ma rridu nix nagħmlu. Dan l-istazzjon staqsa lill-Ministru Mallija jekk kienx jaf b'dan il-konflitt personali u wieġeb li kull ma seħħ jaqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Pulizija. Jiena nista' ngħidlek ma naf l-ebda vendetta personali, ovvjament il-permessi joħorġu mill-Kummissarju tal-Pulizija u għaliex ovvjament ikun ingħata permess jew ġier tira permess hija deċiżjoni kompletament tal-Korp tal-Pulizija. Madankollu minkejja mistoqsijiet li għamilna nhar il-ħadd li għadda, dan l-istazzjon baqa' bla tweġiba mill-Korp tal-Pulizija. F'email li batna lill-Korp u lill-Kummissarju nnifsu staqsejna jekk hux veru li l-attività tħassret sija qabel, jekk hux veru li l-Pulizija stess kienet ħarġet permess, jekk hux veru kien hemm xi tip ta' vendetta personali u jekk l-ordni ġietx minn xi uffiċjal tal-Ministeru ta' Manuel Mallija. Madankollu, sissa għadna mingħajr tweġiba.